mwamubonye yitwa Fisto Kalala Mayele, umukinnyi w'umuhanga cyane kabisa. Muri kubona ko ari kugenda atembera gake gake hano kuri Kigali Pele Stadium. Ni umukinnyi ukomeye cyane rero ekipe ya Pyramid igiye kuba yifashisha hano kugira ngo irebe ko yatahana aya manota atatu. Uyu mukinnyi witwa Fisto Kalala Mayele kabisa, ni umukongomani. Ekipe ya Pyramid yamuguze imukuye muri Young Africans mwaka w'ibihumbi 2023. Amaze kuyikinira imikino igera kuri 108, ayitsindira ibitego 24 ndetse abatanga na assistance igera kuri 11. Umujene cyane witwa Fisto Kalala Mayele. Alright, hanyuma dukomeze tubane ndakomeza mbahereza updates z'uyu mukino ugiye uri guhuza ekipe ya EP ndetse na Pyramid FC. Kora follow, subscribe, share na comment kabisa, nizere ko umeze neza cyane. Right, yitwa Fisto Kalala Mayele.